Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizokucela kuwe laphana ukuthi uma ngabe usamusha-ke kuleli khasi-ke leli-ke wenze kulungile laphana-ke ucindezela ibhathini elibhalwe ngokubomvu laphana u-subscribe. Subscribe-ke akubizi imali, kumahhala nje, kepha ngisho-ke nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzothola zonke iy'ndaba esikulethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli. Njengokubona ukuthi-ke ngibhekile laphana ku-3,000 ama-subscribers-ke ngisacela ungixhase laphana ucindezela ibhathini-ke ebomvu-ke subscribe-ke akubizi imali, kumahhala nje. Udaba ukulethele lona namhlanje lithi umhlaziyi odumile-ke laphana usiqiniseko odumile lapha ku-TikTok, odume ngokuhlaziya-ke useveze ukuthi usayo-ke laphana njengoba sonke sazi ukuthi uLwandlunkulu useveze ukuthi-ke ngeke saphinde acule nabaculi bamaskandi ngoba uma ecula nomculo abanye abalandeli bayamzonda-ke. Usiqiniseko laphana kube sehlaziya-ke laphana ku-TikTok-ke wabe eseblema uKhuzani ngayo yonke le nto. Kodwa angifuni ukuthi mina wezwa ngami-ke udlalela ikliphu-ke uyizwe leyo nazobe sekucela kuwe laphana ukuthi ngene ama-comment section ubhale usicabangani-ke ngalo lolu daba-ke ucindezela nebhathini elibomvu subscribe-ke akubizi imali, kumahhala kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Abantu abayizathu specifically sokuthi ulwa engathanda ukufithaniswa kuMaskandi yingoba abalandeli bakaKhuzani bamxoshile kuMaskandi, bamthukile. Yeah, simple. Yeah, masikhuluma iqiniso isho njalo inkulumo yakhe. Isho njalo inkulumo yakhe. Umuntu oyisidomo kuphela ongayizwa futhi oyisidomo kuphela ongathi bengayiboni lo nto leyo. But injalo nje abalandeli bakamgodi yibo abaxosha ulwa kuMaskandi because ibona bebemthukela ukuthi nangu lo Khuzanini. Iyabona. Kuzokunjalo.